Winston Churchill bio je britanski državnik, pisac, novinar i vojnik. Najpoznatiji je kao premijer Velike Britanije za vreme Drugog svetskog rata. Njegova karijera, pre nego što je postao premijer, svodi se na kompletan vojni neuspeh. Churchill nije imao uspeha u admiralitetu, nije imao uspeha kao vojnik i bitka na Galipolju je možda njegov najveći poraz. Najmračniji čas je uzbudljiva i inspirativna istinita priča koja počinje uoči Drugog svetskog rata, kada Winston Churchill, samo nekoliko dana nakon što je imenovan za premijera Ujedinjenog kraljevstva, mora da se suoči sa jednom od svojih najturbulentnijih i najvažnijih odluka, da istraži pogodnosti mirovnog sporazuma sa nacističkom Nemačkom ili da bude odlučan u borbi za ideale i slobodu svog naroda. Dok nezaustavljive nemačke trupe prolaze zapadnom Evropom i pretnja od invazije je neizbežna, javnost je nespremna, kralj je skeptičan i iz njegove stranke se organizuju zavere i spletke. Churchill mora da izdrži svoj najmračniji čas, da okupi naciju i pokuša da promeni tok svetske istorije.